Ja, jag skulle Как там просто да? А это мне. Где? Где? Артишотка, стрелка. Ну так что, конфетим брал? Стрелка. Я в карман. Право, право. Arnarsdóttir úr Fjölni sem var að klára sína gólfæfingu. You can do it just two and four, okay? It's enough. Nee, Orin, even een keer in. Nee. Achterin die straal koropje toch? Nee, achterin. Það er Eva Dís Erlendsdóttir úr Fylki sem var að klára sína gólfæfingu.
Stefán Guðmundsdóttir úr Fylki sem hún talar sína góða yfir.